Jinghoi phengrâng Chibai. Happy New Year Kumthar Chibai phengrâng. Auni 2026 hongtiat 2025 ha setiat. Tata bye bye khatam 2025. Ham to siknin phengrâng ha wish nanakotho jare Molsom Somasirang Molsom Dofangirang. Emotinung 2025 kan 2025 sungkan je komtho ai thamak komdo ai thamak ai thongai ha hangerang painin hangerang munilnin 2026 kumthar to ngkanin mo lampui thôwkwn wakalang ngkanin mo somas to komthorang ngkanin mo dormo to komthorang ngkanin mo society to komthorang hangai ha aim tantang hanung ai arbagno engnei changse hanung arbagno ha ngoto engtuk changse e Molsom Dofa rangkom pheng herjong kimitung Kumthar Chibai to siknin Kumthar to siknin 2025 sungkan je kom thamak ngai ai tho mirang ai lem ngai ba poribar kan indong kholai hongai hangairang munilnin painin 2026 kan ha ahongnung Kumthar kan ha airba kang ha sense torangonang airba ha hanung buk pherangonang hanung mingai kom tam ka mijan tangai kom tam ka anirang hi Molsom mirang ha nung lem ngai ngkhan jate nung lem themang kon archang nangat hoi nangat himoha phengang rchong orjono achang jara kosamas ngai jara Molsom ngai Molsom manyang ngai himoha ei chongnin kimi tung achang auni Kumthar to siknin 2026 to siknin chongthar kimopong nok achang Happy New Year to siknin auni thik barta jon barta gan ha 2025 setiat 2026 ha hongtiat 1 January 2026 ha ai auni jon kan ha barta kan hongtiat nungte hamkan ha phenghang ai mulung kom chance thoyai erba kom chance thoyai ar ai indong erba kom chance thoyai phengha ai kom thongai ha chatim kon lampui olang kon kalang to siknin lampui olun kon kala to siknin lampui archepti kon selo tonin olun kon sinin olang kon sinin erba ngi ha chance thorangonang ayom ai shock phengha ai poriborton chance thorangonang kanung hanung kom harjong naning bitung Molsom samaj ngai atun January thôwkwn 2026 years Kumthar kan ha January 28 to 29 tarik sungkan ha hani kan ha Phengrâng festival 2026 Phengrâng festival moni thangkhokan hamgan kom wish thoyai 2026 Kumtharang ha hamgan kom Kumthar ai hong to sikna hamkan kom wish thoyai bojing mopokai Phengrâng festival kan moni thangkhokan akumnin hanung kom hoyet opo irangmo ai kom orchestra team kom look otha gusnan khaithota ar hamkan jara participate ang tholom ngai hamkan jara performance ang thongai stage kom look otha ta ha nikom to last year to nik ha akumnin ha look stage otha hanung orchestra team kom hamkan jara organize ang thoi kom look otha Molsom to phale MDYU ngai ha look ha Molsom to youth organization ngai ha Molsom to ngai ha look ngsak ta to siknin hanung kom all department ngai ha look sang armanda akumnin 2026 January 28 to 29 morning thangkhokan ha Phengrâng festival Molsom samaj to siknin Molsom society to siknin auni haluk akumnin haluk joy poramat khoyat hanung kom song hangmi tungkat Molsom singer ngai ha makan ngsak thayang ngriming ha list matam na kaithota nunga personal na call kai khanung hamkan dance group mamat losa group man pheng homai ngsak thai performance thai cultural dance ngai long sak thai bibinno losa ngsak thai English song English lole kobrok lole Bengali lole tap ngsak thai ngte hanung kom harjong kimitong anu khat ka chongor jana jang 2026 ahongmana auni barta ahongmana ha mi omsok ngai rjulo to tin mi jot dang ngai te tam ka ngdo jot abai na changta ha YouTube social media kon
mi jod dangai especially ai Molsom bot thonin ha mi jod dangang ki bukti to riming te chingning jod te hangai ha hangai rang rjulo to hangai rang eno to hangai rang ngertip lo to to jod omsok thamak ngai en lo to ai Molsom ngai to jod mirang kom narjul namni mi lumpu ngai ngertau pangdang le nepui ngai upodang le ngertau hangai tam ka ha ma ngerthat ngai neng that ngai ngerdot ngai ai ekdom mane trong ai tinung te lu ko tam ai trong ai se kom zakrai ka mam ta jot ngai te je kai ni te kai moi kai musin coverage kai to chenung ta ngai jate ai Molsom kon jate hang tung mak mon hang tung ai mang kon ngai ka songor cha chang ai Molsom somas kan ai Molsom jati kan ta jot ngai jate hang tung mang kon ngai kom kha pa sang pheng songor cha chang ai 2026 to siknin lampui thôwkwn kalwi pheng Molsom ai jati ngai to siknin nung te hanung kom songor cha nang ke nam ai 2026 kan ai om sa compare ai erwa compare sadim kon ai Molsom ngai jate otha nang tiang kon mi jot dang ngai min pui ngertau ngai min lumpu ngertau ngai ai an puyang that an puyai that alum purangai that anawang that ngai ngta jot ngai anawang re bai thongai ha niji anawang ngta jot ngai jate ai Molsom kon ang omang kon ai Molsom kon ngta jot ngai ang tumang kon ngai ha khaba sang ngai kom chongor cha sang ngte auni to kesong arso ha 2026 to siknin new year to siknin happy new year to siknin phengang chongor cha sang ngte ajigan phengrang Chibai gerta